Assalamu alaikum hurmattуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн 28 январь 2023 жыл Жалал Абад жылкы базарын тартып киргизебиз. Каналыбызга атталып, видеону акырына чейин көрүңүздөр. Сиздики бул тайлар? Достук. Канчадан жатат? 100 доллар. 100 миң жатат. Наркынсынбы? Же көгүнбү? Торун. Kaçtan oldu? О, ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Канчадан да сатты? Bilmem hazır geldim mi? Мунусы канчада атасыз? Мунанда? Hani 85. 85 миң доллар. Сурадыбы бүгүн? Yok hazır geldim. Bu kunandı baası kançada attır? Basın millet. Ya ulayka. Pulun kançada odas? 200 dolar. 200 ming da attır. Kunan bu? Kunan 200 ming da attır baası. O uzunluk girer. Duran çek. Kançada da sana? Bunun bu. Boğası 170 tek ama. Valla baası 170. Jaşı kanday bunu? Yazga canası. Жазга жаңасы. Көрүңүздөр мындагы. Ассаламу алейкум. Канчада отасыңар атты? 90 миң. Жашы кандай bunun? Жашы 4 асы. Канчада атты булатын? 150 dolar. 150 миң доллар. Жашы кандай келди? 2 ası. 2 асы. Kaçtan al. Кандай укам? Муну куадыңбы? Яке көк атты канчада атасыз? 110 миң кеми бар. Жашы кандай мунун? 3 асы. Assalamu alaikum. Аты канчада атасыз? 113'e berbeyt am. 113 миңге берип атты. Жашы кандай эле? 2 ası. Жашы 2 асы. Мынака азыр 113 миңге баалап турушат. Ya bunun soğutulgan emes be? Ha. Soğutulgan emes be? Suudulgan be. Soğum. Toka bağımsız da. Oldu bağlı. Soğumlar soyuşka değil. Kaçta da sana? 160 bin der. 160 ming değil. Kaçaga suradasın? 90 mingge suradi. Bular soğum, soyuşka. Kıyılmaya alacaksın dersen. Sal. Qaysı bağıldı? Uzakta Oğuz sal. bir bağlattır hazır. Kaçaga? Şu ay kalı o da. 5 so'm so'radi. Ye. Verin 5 so'm ziynat koyup verin. No, ko'k bir. Assalamu alaikum. Kançada da saylarda? 62, 70. 62, 70 narxısı 70. Nar Bunlar köpçü. 70'ten alır. Bu da 70 mingden. Kançaga so'radi bozorga kelgenden beri? 68'e so'radi. 68 ming so'rabdi narxısı. 58 58 ming. Bulardı
Так. Ekonu 120'ga sırada. Ökönü 120 mingge, 60 mingden sıraptır da. Жердeni kançada da? 100 ming de attın. Kançaga suraştı? Qanchaga so'rayapti? Hozir 75 so'rayapti. 75 mingge surattın. Jaşı qanday ele? Yaşı pishdi, jazga жаңа. Жазда жаңасы. Assalomu alaykum. Ko'k at qancha bo'ladi? 150 ming. Qanchaga so'rashdi? Qanchaga so'radi? Aka so'raylik. 150 ming deyapti. Jashi qanday ele? Jashi 6 asi. Qayda qancha deyapsizlar? Esi yo'q ekan. Ko'k qancha deyapsiz? 120. 120 ming. Jashi qanday ele? Жаңасы. 120 ming deyapti shuni. Qanchaga so'rashdi aka? 95. 95 ga so'rabdir. Mana qayda olib? Ya burul, assalomu alaykum. Burulni qancha deyapsiz? Kuruldu 120 da. 120 ming deyapti. Jashi qanday buning? Yaşı 4 asi. Jashi 4 asi. Bugun qanchaga so'rashdi aka? Hazır çık, hazır girdin. Bir bozorga, taka bavollik. Ya nomeringizni ayta ketib, kimga kerak bo'lsa, mo'y so'ni qilib qo'y. 78 mi? 0778 18 68 18. 18 68 18. Biroq bunda yaxshi ekan, normal ekan. 5 mi yaptı? 5 ga uloqqa chavolgan ekan. Saldan. Turganday tur. Hozir Murat 91 mingga bog'ladik. Geografik istamasdan O'sha olsangiz bo'ldi. Farqi ko'pmi? Men de geografik. Ha, yo'lama. Alay. İnsan bana 91 mi? Satça. Satsana pul kanal. Ya yeldi o adam bu nasıl mı tutasın? Milyon farkı var. İnsan da kaçma. Sıravaşı mı insan? Berge ya bir dakika. Ya koya bol. Sen git. Ko'kat qanaqa o'sha bog'liq qanot. Bardacha pul kanal. Var. Bol o'sha ekin. Bak. Oldu. Hozir Murat sotildi. Ulan ne qara qolib. Qanchaga sotdingiz? 91 ming bo'ldi. Shuni ko'kat hozir bog'ladik. Aç tartı. Çok var. Ha burası. Özüm kaç aldın lan?